Balang bulan ning Mayo, metong karing pagsadyanta mo ing bulan ning Indong Birhen Maria, lalo na ing kafiestan ng Apong Maria. Dapat karing mga labasan a banwa at ngeni, tunayang makayaliwa. Uling gaganapan ta iti ngening panahon ning pandemya, ding debotos at mamanata kang Apong Maria, susulungan da pamurin ing antikaniting sitwasyon, bistaman ing panganib makaamba. Panapakit damo at asadsad ing karelang debosyon, king Juan a Birhen ning Balenbayo. Iting debosyon ameg umpisa, malwat ng banwa ing milabas at menibad pa karing pipumpunan tamo. Makanini kakule ing selebrasyon keti Balenbayo nung alang pandemya. Kalupan ning sadya, makule, masigla, at masaya. Dakal na ring taong makipagprosesyon king mismong aldo ning selebrasyon. Ding aliwa tatagon lapa king Santa Misa, at ding aliwa naman, ba't nalang megpasyal karing karelang kamag-anak o kakaluguran. Pati ding anak mamalati, tunay lang makyabe, karing masayang selebrasyon. Ngening ating pandemya, maragul ang pamagbayo. Metong amaragul amarka, ing lakwa na king makabang kasalaysayan king debosyon kang Apong Maria, ing magfiesta kabang kayabe tayo ing COVID-19 pandemic. May tiyempo mo namang pagselebrahan tayo ing ikilamang dalan a banwang pangadala ning Kristyanismo keti Pilipinas. Dalapayagan din prosesyon ngening banwa at king banwang milabas. Asabi tamo ngeni pa iti milyari, kilub na ning makabang panahon. Banela midikit-dikit ding tao. Kailangan dang tukik ni social distancing. Ang makalinya, kilub at kiluwal na ning bisitas. Inyaas nung katulid ding linyada ring tao, king kilub ning bisitas. Kontrolado mo naman ang pangalub da ring tao, kilub na ning bisitas. Karing balang misa, kailangan lang isanitize ding luklukan. Maka-face mask at face shield ring hanggang sisimba, at dapat lang tuki king may sabing protokol. Malawot at ating distansya in pagitan ding balang metong. Ela malyaring midikit-dikit ding sabla. Manibat keni, atatando me ing malalarawan ning orihinal ay imahen ning Nuestra Señora de la Paz Ibn Viaje. At atangalan da ring may Mario ating debotos, maluwat at makabang panahon na umilabas. Atyuking metong amatas alugal uulin ng kapigagan na kanda ring may Mario. King imal ay imahen ng Apong Maria mawalayang pasibayo. Agpang karing kwento at karing dokumento amayakit king bisitas. Makabili king mal alarawan ng Apong Maria. Di natangyaketi Balenbayo kapamilatan na nitang metong ababayi. Adinatang keti king baryo at megpumilit magpatalakad. Metong a ermita ketang metong a flaisdan amis ng kalalam.
Makikilala yo ang imahen ami de la Ketty, anting Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Metong karingdakal at titulong gagamitan tamo para king indong Birheng Maria. Kawangis nening titulo ning imahen karing katedra ning Antipolo. Ametong mo namang kilalang anting maragul at debosyon king Mal a Birhen. Ing imahen ning Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje karin king Antipolo, may nibatan niya king bansang Mexico. At delare iti kay ti Filipinas, lulan ning metong agalyong may palagwanang El Almirante. At silungan de ing dayat malat king pamanimuna ng Gobernador General Juan Niño de Tabora. At dinatang laki ti Filipinas, banwang metong 1,000 anam aralan, adwang pulot anam. Payuli na ning meging mayap at meging ligtas ing karelang pamaglakbe, king dagat-dagatang Pasipiko, lulan na ning galyong El Almirante. Inyama kanyan ding dininang titulo ing malaymahen a karelang darala, ing Juan a Birheng Maria anting Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, nga namawari king amanong Kapampangan, ing induning kapayapan at masampat a pamaglakbe. Iti ing minunang imahen ami bansagang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Tutuna lang miracle ding linugod kaniting titulo. Inya naman mapalad siya ing kaya katamong balayan, uling ing kaya katamong baryo, makatagulaling yo king mesabing Birhen. Dapot karing anggang imahen a de la Paz y Buen Viaje, iting mal ay imahen keti balen bayo, makayaliwaya karing aliwang tatangalan dang Birhen. Ulining tradisyon, ami pasa-pasa na ang ganangening kasalukuyan. At iti ing pamanyulod ng kupyang Apong Maria, anting magpastol karing keyang sasakupan. Ini ang kopya ng Apong Maria. Agpangking istorya, magagamit ni Balang Martinez bilang simbolo ng pamagpaglayunan ng Birhen ang Poy San Jose. Ang gagawa kanya niya piningkana kong lola, Cristina Franco Lasatin. Ida 18 ya pa, gewa na yung kopya na yan. Ang gayang mateyang ay edad 110, amilipat siya kang ketang metong kumbapa, Ibrilio Lasatin. Kaya pamana niya kaya yan, yung pamanguha kanyan, pauli daring 6 niyang anak kababae. So, alayang anak kalalaki, anyapin niyang gagawa ang gangining kasalukuyan, niyang gagawa kong kopya ng Apong Maria. Nini, maging tradisyon niya na manggagamitan tamo at mga ni Apong Maria, ing prosesyon tamo. Sisimbolo king iya ing mamastul, king kaya katang barangay, ing tamang nulod na kong kopya na yan. Agpangking istorya, king pamandatang ng Apong Maria Ketty, asa sabyanda naman di makatwa, ating gustong megawa, ating metong matondinatan, nung nuka rin yung patrona te pasaganan pilatanan ng kandaba. Wadang medyo rin tao, huling saganan ding yung patrona, alalangakit, may balik laking bisita. Kanyang de ikip, ing Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, naning balenbayo, sinalsal. Ing pamyaliwada rin, ing Nuestra Señora de la Paz, naning Antipolo. Ing Nuestra Señora de la Paz, ing Antipolo, may nibatan niya sing bansang Mexico. At miras siya keti kapamilataning galyon. Inaos ding Nuestra Señora de la Paz, uling miligtas la, ing pamagbebera o pamaglayag, ing dayat malak, miras la keti Pilipinas. At ting milagro, ang magganap ka rin, patilipya o papakit siya, ting Birhen, ting tanaman at Antipolo. Anyay naos ding Antipolo. Ing kaya katamo naman, misnaneng lagu, maputiya,
uli na pinitang gosong sinabi ng itang matwa, ay birhen sa ganandeng patrona, at ngayon gangin niya pinita tangalang tamu, ing Nuestra Señora de la Paz, naning Balenbayo. Ing imahen ng Apong Maria, makagayak yamong anting reyna. Kanita pa maluwat ng panahon at ang ganang ining kasalukuyan. Dakalaring magpumilit magpapakit lugod, kingnuan ay duning Diyos. Lalawigan kapampangan, malaya na piniling Diyos. Itamo pong Pilipinaw sanda katamong balen malugod kang Maria. Uling itang Pilipino, akakitayin kakatamong mismo nga pangatay kakatamong Indo, malapitan pa rin kakatamong ima. Iting sangkan o ba't malapit tamking biran uling yang akakita mong imatamo na pwede mong lapitan na anumang oras at pwede nga sumaklolo keka king oras ng pamangailangan at pwedeng miganap kinanumang mong kakulangan kalupaning meto nga Indo. And at palagi ako iting sangkan o ba't itang sabla malapit tamo king puso na ning birhen. Karing selebrasyon ketiking Balenbayo, metong karing pagsadyan daring debotos, apin ing regalya ng Apong Maria. Deni ring aksesorya at palamuti at darawon daring mamanata at deboto para kayo. Bakit niya po makabaldugan ing pamamyayo po ngalan ng Apong Maria? Kasi anak, buriko, iyapo, makuya ka na akong malagong-malago, anya talagang pinayo kayong malana. Kasi buriko talaga akit tao na masanting malana, masaya, makanyan. Nyay ko pang hinayangan itang ginastusan kayong makanyan. Kasi malana nga po, naman itak mo. Nano pong sangkan po, ba't tininan niya pong ngalan ni Apong Maria? Yang mga pisali kong gabon, primero, 275% ko. Nang kaya sinalisan, kaya sipang ko, Yapong Maria mami, swerte ka na ako pang makapisali ko pang gabon pasibayo, pagawa kayang baryo Yapong Maria. Makabaldugan ing kaugalyan ay ti, karing debotos at mamanata. Nano pong buriyo pong kabyan ka rin pong bisa pa pong magdebosyon ng Apong Maria? Di nga sabi ko mo, kareng bisang magdebosyon ka nga pong Maria, ela magadwang isip, ela manghinayang, talagang, kumbaga, itang tubo kinlubra, tanggapan de, talagang pagsaryaan de, lamang hinayang king gastos nung nanumanita, uling higit pa kanita, ibalik na. Balang detalye at proseso ng pamangawang imalan, tunay dang pag-isipan at pagsadyan, kasabi ning tusok ning karayom at king makabang sinulad. Pabubulong mo naman ing adwanda, ring mamanata. May umpisa yung pamamulda ko kari mother. I-mother kasi ampoy tatay ko, gagawa lang santo, kay bati mother, gagawa mamurdaya. At atin lang pesto rin pisan daking Quiapo. Ngini, kari niya may nigaraling mother, king Quiapo. Niyang may biyasa yo, may nuruya keti king San Luis. Kareng alang obra, alang detang dalagin ding na kimumbale, ngini, ang kaking miracle ding magobra, no? Di mamurda, no? Ngini, Apong Maria, malwat ko na yung gagawang imalan yan, pila ng banua. Emo pabanua or kaya atin na sigurong mga 20 years.
Mong siguro 20 years, basta balang banwa, pagawa ding imalan, apat ka piblas, ganyan, nim Pasko, New Year, ang po nga doon nim kapiestan. Siyempre, mimiling ka rin kayo nung nanoy itang nasa mo, tembye mo. Sabi ko kaya, sana gabayan ako, kaya pa magparagol ko karingan ako, nasopa na akong makapag-aral aking high school, mayari la. Kaya sab ko kaya, kang sab na nga akong Maria, kaya rin gagawang ko. Ito rugo din nga na akong mayari no man. Para ka ring debotos, iting karelang daraptan alang makatumbas king grasyang atatanggap do, king kapamilata ng Apong Maria. Sa sabyandang iti ing karelang inspirasyon, banela patugot mamaus, king pamamilatan ng Apong Maria. Na mga kalupaning sadya, ditak na lamo ding makasulyap, karing kapag sadyan asa sadya daring tao para karing selebrasyon. Payuli ning mimiral a community quarantine, dapat sasabyan ding mamanata at ding ating malablab a debosyon. Alayang pipili ng panahon impami pakit lugod at pami pasalamat king reyna ning Balenbayo. King mahigit a dekada a pamanatili ning mitanam a debosyon kang Apong Maria, ela pabilang-bilang ding debotos ang magpapakit lugod kang Apong Maria. Payuli ning alang sawang pamipasalamat, uling mipapakibatan ing karelang adyan. Iti siguro insangkan inya malablab pamurin ing debosyon, sumangib din pangawala na ning orihinal a buntok ang ponggamat ng Apong Maria, amisan ning mewala. Agpanggaring matuwa, 1972, bula na ning June yang mawalaya, ing buntok at gamat ng Apong Maria, ing bisitas. Pigkalungkutan at pigpaldasanay ning mabilog a baryo iti. Alang tuknang impa mga dira ring tao, impa manyadan saping nga pong Ginoo na sana magbalik lang pa si Bayo. Ring buntok at gamat na ni milagros ang larawan na ning Birhen Maria. Dapot ating meto nga pamilyang si Nao at pepagawane ing pepagawa lang bayong gamat at buntok, dapot ing katawa na yapin ning hurinal pamuring katawan. Deta po may Mario kanita na depa. Muna dan depa tanding may Mario yapin itang paintundeng buntok at gamat at kaybat na nita alam patugot at mga di king kilog na ning bisitas. Patiretang alaw at yung alwan lugar at tao Balenbayo may manulila at saka migpalda siya. Dingyan ding matuling mabilog a bisitas, mignobena la bang kanita makapagbalik siya ing malalarawan. Uning pauli natin itang milyaring ita, may kapagbalik. Ito may gawa bulan ng Oktubre, at yan naka-intro na king kasalukuyan, king kaya katamong bisitas. Yapin ng Nuestra Señora de la Paz. Mewala na kasi ing orihinal a buntok ang ponggamat a imahen ng Apong Maria. Ngeni, katawan na namo ing orihinal. Ngeni makabili nemo ing pemalit ang bayong buntok at gamat, ang makabili ketiking altar, kayan tabi ning orihinal a katawan. King metong ang makapagmulalang pamikatagon, asulyapan king mas malapitan ing orihinal ng imaheng Apong Maria, ang malwat ng mi parangalan keti Balenbayo. Kayan tabi na ning presidente ning Konseho Pastoral, hildas de ing imahen ng Apong Maria ing retablo. Agpang karing mamahala at karing kwento, iting imahen ng Apong Maria katawan nemo ing mitatagan at ing kayang tumpakan. Uling ing gamat at buntok a megawaking ivory,
ene mayakit at alanang makibalo kaniti. At yung ngeniking pamaningat ding memaryong balen bayo, imitagan akatawan ng Apong Maria. May tipon-tipon laking bisita, mga tila, tapos yung tao, panto nande may maglakad lang kabilisan na kahit at yung lugar, panto nande, ala, reakit. O itapin niyang balo ng elayin ko nito, magsunduyak yan. Tapos nalilan. Sa sabyandang ding ivory kanito, metong lo karing makamal a materialis, karing gagawang mal a santo. At ing minunang buntok at gamat ng Apong Maria, gawaya kaniti. Kinggulot ni pamaningat daring memaryo, alalang akarapat inyang iting malabuntok ang ponggamat, may walayo. Sa sabyandang dakal ang mga palyari inyang iti maganap, at ni paintagon mo naman, ing imahen ning Santo Niño de Tondo kanitang panahon, may walaya naman. Pinuto de buntok-buntok yung kingwara ang poretang gama na kene. Detang keni. Pero detang keni at chula po. Puitang katawan. Ngeni, tambuak makabalog siya kitang pagoda ngara itang pipangan nanda niyang maleldore ang tawo. Karin niya makabalog siya itang buwak. Ngeni din tao, pemanintunde. Karyang nagantik, karyang mamangawang santo, pentunde, raneyikit. Ngeni, reng aliwang makadiboto ang Apong Maria, may manyatang la, dakala dinatang, kikiyak la. May nga bilang kay, itang matuling, bala mo pegpaldasan din bisita, may nga bilang matuling. Agpang karing kwento daring kaya katamong kabaryo, ing pamaninton daring tao king may walang buntok ang ponggamat, e pabiru-biru payulining denasan dang kasakitan panitang panahon na ito. Anyang mawalaya ito, keng puling anak banta, keng kabalwang ko, may ganyan nga kayandang ibalitarang may walaya pinabuntok kaya po, may kaya, may magpanik la rin may Mario. Anyang kaya, di nga gantaw, halos may muntahan na bisitas. Anyang kaya pinanyang akit de, alayang buntok, ang pitang makanita, pinampong itang kayang buwak na, makabalagya kim flooring. Kaya nga rin tao ito, ang kaya rin tao, ating mahangaga, at tirubong kayang makanya, nuliping itang may kanya, tanggaking panintunan de, kilub na nga ng gambuong bisitas, hanggang kilwal, panintunan de, layo itang buntok, alayo nga de, tak may wala na. Ing bisitas megpaldasyo. Belutan ding matuling atela ing kabilugan ning bisitas. Ding tawo may gulula at may muntalo ring sablak ing bisitas. Era neyikit. Lalo pong bulan inyang kaibat na pong maker ng Anyang batyang may ingkar, no? Yan datang deng may gawa ni king Manila, pe pagawa niyang manang siyaron kuneta, yelin kuneta niyang pagawa ni. Datang ni bulan na ning October. Dapat edane po ikit ing malabuntok ang ponggamat. Ding tawo daratang lo bisitas, bansaksyon da iti. Ding asyuking marayo penintunan da iti, at may manulilo, manibat king malawot. Yang may walaya ito, may lungkot lang ang din tao pagtakanda o ba't alayo yung buntok ng Apong Maria. Ang kayi, ing gewado, panay pangadi ng pangadi. Ing gagamad na rin tao kanito. Tsaka balo kurugo, ba't nano kayo milyari, araw ba't liya ko de buntok kaya Apong Maria, yara niya. Yang kayi, din tao kanito panay balo ko, aldol, magrosaryo la kanito. Putang mga dilo. Ang kayang ganyang inyang ikideng, yung nabalo to, kaya inyang magpapagawa depin nito. Koy pa rin, alang tuknang, pamanga di, ang pong pamanga iking huling niya pong, pasalamat lang maragul na ita, may balik kaya pong buntok na nga pong Maria. Kaya, renggan tawag ko kanito, may magsayalangan.
Tsaka baskin din kay kanitan po itang balang kuraldal. Den tao kanito ng karaganding tao pagdagsan de talaga. Hanggang alas 6 na ni nga basta't daratang ning 3 kings pag kuraldalan de uling tangpanga devoted uling bawat inyada kayo bala mo. Tampem mi pagkalub karelo abibero. Kalupa na mo ya po mo sayong istungin tao. Eyo may nga na iluta na lang kay dala na lang nga pong Maria. Uputang kay kanito. Makakabod na namong muktot. O bisan di nga liwa. Sabihan da ala itametong niya tubo aro. Pero papagdebosyon niya ka nga pong Maria papagsiyamana. Ding tao tunerang penamdaman ing pangawala na niti. Abalitan na ning metong abatikan ay artista kanitang panahon. Ametong mo namang kabaryo tamo. Yapin Elaine Gamboa. Ya ing ima ng Sharon Cuneta. Ametong mo namang malablab a debosyon kangapong Maria Ketty Belen Bayo. Iya may rapat dang ipawi ing paldas ding karelang baryo. Payuli na ning pangawala na niti. Pepagawa ning bayong gamat at buntok ing imahen ng apong Maria. At kararagulyan lang pinulahi ketang metong abatikang eskultor karin king Manila. Ya, Maximo Vicente. Metong karing makikilala king pamagawa karing sagradong imahen kanitang panahon. Kaniting panahon, niya naman mitalakading replika ng apong Maria. Ban ing orihinal ay imahen manatili niya mo karing king altar ning bisitas. Itiya ing tatangalan tamo ngening kasalukuyan. Eping meliban ingaldo ing mal ay imahen mayari neping tutu. Inuli ni Ketty Belen Bayo ding familia ng Elaine Gamboa at ding tawo elatinok ng mengadi impami pasalamat at pamyedang papuri king apong Ginoo. Payulin ning pamagdatang ng pasibayo ning reyna at patrona ning Belen Bayo. Sa sabyandang inyan dinatangya iting bayong imahen. Mika pa magpiestang malati at iti magaganap balang bulan ning Oktubre. At ing Mayo a 12, jaing aldo ning pamipasalamat king masaganang grasya ababye ning apong Ginoo king pamamilatan ng apong Maria. Kanita muring panahong ay ito, balang daratang imbulan ning Mayo, pagsadyan daring may Mario, ing pabulan a selebrasyon. Inyading tao darawon da, ing sakripisyo ning banal a misa, king ikawuno ning Mayo, ang gana king kapupusan ning bulan. Kilub ning makabang panahon, atin na lang kanya-kanyang paralan ding debotos, king karelang debosyon. Ing asundo isunduta mo nung makanano mo rin itang kanita kaya mo ngayon siyempre pandemic bawal piyestang karagulan basta itang mong manalangin taya kakalingon taya kakalingon ni Apong Maria at nakatamo mo naman kalingon. Banta galing na yung anak ko. Natamin ako na yung hanggang sakit. Lalo kung naging sakit na po. Kay, humuna Kawasaki, tapos alag po sana itang Kawasaki. Ngayon ni Kay, tataklan daya, pero minala ko. May opiraya siyan, pero lalang hikit, malinis yung channel, alayang dadaya, yung buldit no, linawede, sinilip de, alalang kakakit kayo. May CT scan ng contrast, colored pong black and white, pero lalang hikit. Ultrasound, x-ray, test, lalang kakakit. Kaya kung bala no kami manibatit ang dayang ito. Pero tataklayan, aldoldo tataklayan daya. Minsan 15 times makanyan. Kada aldo, tataklayan. Nano pong gawa niyo po kanta ng alala pong ito ng Dr. Ay, minta kami kay hapong rin. Nasabi no, yung manuno kayo, yapong Mare, yapong Nazareno, pa yapong Santo Niño. Kita, balang biyernes, mumunta kami kayo, itong hapong rin.
Kangulo kaya kayo. Magpakatatag kayo po, kalupami. Sikanan niyo po laging lubyo. Kaya kayo po sa asawang manalangin kang Apong Maria. Nung nanuman po itang balandaman niyo, itang laro na ikuskusye mo po at isipan niyo galing sa iyo. Bukod king imahen ning Juan a Birhen, pakaingatan damo naman ring gamit adinawon da ring deboto. Ding marangal ay malan ang mga tadtad ka ring detalyeng burdo. Agawaking inuod at menibatan paking Pakistan at miyaya liwang lugar. Halatang ding balang detalye ning imalan, tunay lang pag-isipan at karela iting pigastusan. Bisamang may ngalabas ng panahon adudurot ang tingmetong agulong. Iti maulang debosyon at may pinlalong nilalablab ang dangin sa lukuyan. Datang man ing dakala pandemya at ing dakala kapagsubukan at kasakitan ketiking yato, ing kasalpantayanan at debosyon ding balang metong manatili karing kakatamong makakristyanong puso. At iti ing maging matibe pundasyon adalantamo, anting kalasag karing balang bukas ning biyetamo. Ing debosyon keti Balen Bayo, dadalata mo ang ganaking tutukipang henerasyon. At iti magiyang tanda, ning malakasaysayan na ning reyna at patrona, ang makikilalang pangmalda anting Nuestra Señora de la Paz, Iben Biyahe, ning Balen Bayo. Nuestra Señora de la Paz, Iben Biyahe, ning Balen Bayo.